pripadnici sekretarijata Haškog tribunala. Molim vas lijepo, pročitajte nam na srpskom što to piše na kraju ove rečenice. Što niste sve pročitali, gospodine Majs, vi lepše čitate. Na kraju sam rekao, vi svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala možete samo da prihvatite da mi popušite kurac. To stoji u tekstu. Molim vas lijepo da nam sada pročitate posljednji paragraf u tom članku. Ne mogu samo posljednji, moram i predposljednji i posljednji zajedno. Jer posljednji može biti jasan samo... Dobro, u redu. Predposljednji. Read them both. Dobro, pročitajte ih oba onda. Mogu da čitam. Moji pravni savjetnici nisu moji branioci i zato ne moraju da ispunjavaju pravilničke uslove koji su predvođeni za branioce. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem, a vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane, pa ćete na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izasrali. Jebem vam majku svima, počevši od Hansa Holciusa pa nadalje. U nastavku svedočenja Šešelj izjavio je da je za sve zločine koji mu se stavljaju na teret odgovoran Papa. Šešelj je negirao da je učestvovao u propagandi kojom je raspirivana mržnja u bivšoj Jugoslaviji, a pošto su mu predočeni citati iz intervjua koje je davao tokom 1991. godine, Šešelj je izjavio da je pretio ustašama i bosanskim panislamistima, ali ne i celom hrvatskom i muslimanskom narodu. Suđenje se nastavlja sutra.